چاوەڕێی هاتنا مەسیحی بن. پشتی نزیکی 2000 ساڵ کە مەسیح نەزڤریە نابێت پێشبینی زڤڕیناویە ئیراد بین و دل سار بین. پشتی vê çendê Petrosî derbareyê têgeha zıvrîna Mesîhî gotî em tiranekerên cara nekeyn. Petrosî ema jê pêdayîn dest kar bi înkarê ku Mesîh careka dî di zivrî te be. Digotin zıvrîna Mesîhî efsane ye û çîvanok in. Taradekê diyar kî tê digehîn bûçî xelek dest kirin pisyarkirinê erê Mesîh dê zivrît yan ne. Çunku pertûka pîrûz fêr diket. Tenanet Petros li roja pênciyê fêr kiriye. Demê ji gotinê Yoîlê pêxember înayne ve ku nek rojê dîmahî dayne. Em rojê dîmahî bûn. Numune ciyana İbranî xînên xelek dê bêjin ji bo numune piştî 2000 salan Mesîh nehatiye. Erê tu dibêjî de êt yan ev e çîvanok e. Bibînin em ji beşê êkişnama İbranî di çi xînîn? Ser destên kevin da Xwedê bi gelek rêk û gelek şêwazan rêka pêxemberan il gel babkalkên me axivt. Lê di van rojên dîmahî da bi rêka kurê xwe il gelmet axivt ew wî kiriye mîratgerê hemî tiştan û ew wî gerdûn efrandî. Bi remaneka dî em li rojên dîmahî kêne. Ji wan 2000 salan ve gotine. Me tirsiye me neweye rojên dîmahî ji wan 2000 salan dest pê kir. Em hêşta ji 2000 salan li Mesîh neziviriye. Ez hizir dikim ev e zoriya giring e bo serinc rakêşana me. Eger e divê boçî pêxemberê dirawîn mafê ji vê çendê wergirin. Serarayê hindê hinartiyên İsa'yê Mesîh fêrkirina xwe derdibêjin zıvrîna Mesîhî ya nîzik bûyî. Pawlosê hinartî ev çende fêr kirin ed namê xwe da. Bu numune eger pertûka pîrûz vekeyn ed nama Korintusa êk beşê 15. Ev ez vê hewe nihêniyê dibêjim. Em hemî nanivîn. Kun em hemî nanivîn em hizrêt vê rastiyê derdikeyn ewa bo xelkê Korintos hatiye nivîsîn ku em hemî namirîn. Wilvêrê ramana em nanivîn ev ez bo hewe nihêniyekê dibêjim. Em hemî nanivîn lê em hemî dê çirkeyekê da navbera çav û biriyan da il gel dengê borîzanka dîmahiyê hêne guhorîn. Çunku borîzan dihête lêdan û mirî ku êdî tûşî rizîbûnê nabin. Dihêne rakêrin û em dihêne guhorîn. Demê jiyana Polisî bawerî wî nebû ku İsa'yê Mesîh li her çirkekê da di zivirî te be. Polisê hinartî ji vê fêrbûna xwedabişaşî bawerî fêr nekiriye li dîv plana Xwedê me pêzanînîne bi hatina Mesîhî. Lewa hezawî jiyana me da ku em xwe amade bikîn li wê rastiyê ku zivrinawî geleka nîzik e. Li dîmahiya jiyana Polisî nama divê bo Tîmotewsî nivîsî wî dizanî dê mirî. Ji ber hindê ev çende got ez xebata baş da xebitîm. Min berîkana xwe temam kir baweriya xwe parast. Mebesta Xwedê ew e van zanyariya biparêzît da herdem hinartît amade bin bi hatina Mesîhî ya divê. û Xwedê divêt wê jiyan bide te berdewam bît. Ew pê tiraneker mabûn. Heta çerxê êkê û Petrosê hinartî piştî 3 salan ji roja pênciyê kenîsa jidayî bûy û bi dirêjehiya 3 salan ev tiraneker berdewam bûr eb tiranekirinê de. Guh bidin. Bi dirêjeya 3 salan
هین دبیجین مسیح دی زفرید و هشتا نزفریه اوه فیربونکه خاپینوکه اجبروان گود که پتروس السرفی بابتی دبیجید بری هر تشتکی وی چنده بزانن اتروژین دیماهی دا دهندک ترانکر ین چویل درکبن ین کل دیف نا آروزوین خو ین خراب بریوچن و دبیجین کاسوس هات ناوی چونکو اجدم نوستنا بابکالان همی تشت اجدسپیکا آفراندن وره وکی خو ماینه او الکیونه برامانه دی براستی او حتی نوکه نزبریه بلگه نزبرید اوه فربونکا شاشه و خاپینوکه و پشت هنگه پترس بیجید دم مسیح زفرید الآیت هشتونه البشه اشناما پترس هنارتی لبلا افتشته جبیره هوا نچید گلی خوش دویان النک خدانی روژک وکو 1000 سالانه و 1000 سال جی وکی روژکیه خوده پیوانا دمی وکی منا پیوید خداوند اتحبونا هر دمی دادجید بری دمی و پشتی دمی پترس هنارتی تمام دکد خداان بجه اینا سوزاخو گیرونا کد هر وقو هنده کس بگیروبون دزانید لی او بهنا خول هوا فره دکد چونکو وینه وید کس شناف بچید لی بری همیان بکویت الخوزفرینه پتروس هنارتی دشید پیغمبر دراوین دست نشان بکد ابتبلاخو تنوکا عیسی مسیح نزفریه یه چاوریه ام چاور رفتار گل و راستیه بکن حجه کرنا خوده بو همی کسانه و مزگینیا انجیلی بو همی کسانه خوده حوصا حج جهانه کر و وی کریخوی ایکانه دایه داکو هر کسی باوری ببیند اشناف نچید لی جیانو هر هبید پتروس هنارتی رفتار گل و فربونا خاپینوک و دراوین اواده بیجید هاتنا مسیحی یادوه نراستیه شلوبت کد بوچی حتی نوکه مسیح نزوریه بلا پیک و گهداریا و بسیاریه بکن بوچی افچنده یا آسانه هاتنا بو مسیحیین پابنجی بگهانه چاورین الزورین مسیحی ایکش وان اگرا افر بونا ناه تکرن کوشلای شفانا اوه باوری پرتوکا پیروز و ماموستایان اینای لی خودید وید ام بجین الروناهیاوی راستیه کو دبیت مسیح بظفرید هر دمکی دا من باوره اگر دوه اوه ام دپی خمبین السروی راستیه چنکو افر بونا ابدو رستيين هفدش اتهنا فركرن خلق يهاي وي فربوني بلاف دكات اتهمي وان 10 سالين بهن مسيح دي صفري يعني بي سالين بهن و 10 و 20 و 30 سالين بورين و اگر ام اتهيشيار نبين هست ابخاف بوني دكاين راستي التلويستين دجي اكل سر بابتي هنا ما بيتيفي كو بزانين فيربونا ماش سنورا درباس نبيت بيتيفي شوي فيربوني اوا ادهزرا بطرسي دا كو جيانا مدى بيروزية بديني خده بوي راستيه كو مسيح دي الزفري تبا بيوستا ام باب خوي اسماني و مجيل ببين بطرس درباري اوه چندت نام خدا دبجيد من ویت البیراهوه بینم چوا پیتیویه هین بجین چونکو هین باوردارت خوده به هیزا خو هین هل بجارتینه جبر ویت چنده مدویت هین بجیانا مسیحی بجین حتی کو زفریته و اره او پرنسیپی او هزرد کن کومه پیتیوی پی بجین و هردم البیرا مبد چاوره هاتنا مسیحی پشتی نزیک 2000 ساله نزفریه نابد البيجبينية الزفرناوي إراديين ودل صاربين بنماين برنسيب جياني خاندنا برتوكا بيروزة